මම හිතන්නේ මම දීර්ඝ කාලයක් දේශපාලනය කරලා තිබෙනවා. රැස්වීම් ගණනාවක් විවිධ ප්‍රදේශවල ආමන්ත්‍රණය කරලා තිබෙනවා. පළමු වතාවට තමයි මේ පොදු කුඩුරුපු ප්‍රදේශයේ මේ රැස්වීමක් අමතන්නේ. ඉතින් තමුන්නාන්සලා විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට සවන් දෙන්න, අපිත් එක්ක කතා බහ කරන්න මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. தமுன்னான்சலா சீலு தினாட்ட பூமி ஸ்துதிவந்த வேணும். இந்த வேளையிலே அதிகளவான மக்கள் எமது கருத்துக்களை கேட்க எங்களுடன் கலைக்க எங்களுடன் இணைந்து செயற்பட நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றிகளை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். අපිට විශාල සතුටක් අපේ රට පිළිබඳ විශාල බලාපොරොත්තුවක් ඔබලා දෙස බලපුවාම ඇති වෙනවා. මීට පෙර විවිධ පක්ෂවල ඡන්ද දෙන්නේ නැති, ඡන්දෙ නොදී ඉන්නේ නැති, රැස්වීම් වලට යන්නේ නැති කවදාවත් රැස්වීම් වලට ගිහිල්ලා නැතිව ඇති. ඒත් අද අපට සවන් දෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ පවත්වන ලද විශාලතම ජනතා රැළියට ඔබ සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. ගිය සැරේ මේ මුලතිව් ආසනය ජාතික ජන බලවේගයට විශාල ජයග්‍රහණයක් ගෙනත් දුන්නා. මේ උතුරේ දෙමළ මුස්ලිම් සිංහල ජනයා ජාතික ජන බලවේගය කෙරේ විශ්වාසය තබලා විශාල ජයග්‍රහණයක් ගෙනත් දුන්නා. இந்த வடமகளிலே தமிழ் சிங்கள முஸ்லிம் மக்கள் தேசிய மக்கள் சக்தியிலே மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை வைத்து ஒரு வெற்றியை பெற்று தந்துள்ளீர்கள். දැන් ආයේ මේ මාසේ 6 වෙනිදාට පළාත් පාලන ඡන්දෙ තියෙනවා. මොකද්ද ගන්න තීන්දුව? என்ன எடுக்க போற தீர்மானம் என்ன எடுக்க போறீங்க? என்ன எடுக்க போறீங்க? என்ன முடிவு எடுக்க போறீங்க? இசகாட்டி ජයග්‍රහණය කරනවනේ. වෙටි බෙරුවන් නැහැ. බොහොම සතුටුයි.